malo New Zealand. E toa tasi se tala vau ma liwi Waikato, o no a fianga o wha mai o le manager koko, po o le fivo le whai ai. Ma ua una ia ai tangata lautele ina ia mātai tu ina le leia aunga o le nei wha mai, hai ia amata loa o na wha tino tui pui pui. Ta ua na wha maonia mai le uma o le ola o le atala vau o le sui o le Health New Zealand i Waikato. Ma tu ina mai ai wha mai senga le au nanga le soifua maloloina i ainga o wō mai e masani. O le nei wha mai o le manager koko po le fivo le whai ai e whai lava sina o ngaongo a fianga pe ama wai le tangata. E matau tia a fianga i le whai ai o le tangata tūlou ma tūlanga o ngaongo le toto le tangata. Whamtalaina le ngangana Peritania or the serious infections around the brain and can lead to blood poisoning. Mō le sila fiole nei wha mai e telo na fiai whanau la iti, whape ai matupulanga talavou. O aunga le nei wha mai e au fiai le fiva, o le malo o le ua, o le tinga o mata i le malamalama, matulanga o le whenumia i o le mawhauwhau po le confusion. Whamawina i whamtalanga e amata wa aia lava fo linga i aunga whape o le tangata ua mau o le fulu. Ma e tā ua e vave lava o na suia ma whaatiteleina tūlanga o le mai. I te tonu o nai i tū la, e tu sai ma whaamamunga, o le nei whaamai o le fivo le whai ai. Whaamawina reporti e whaia fua tui pui pui le manager koko B mō pepe, matamaiti e lalo i fo le 5 tausanga le mātutua. E ma whai foi o na whaia tui pui pui, e au noa ma se tutongi mo ilanto se fulma tolu anga i le 25 tausanga le mātutua, pe a whaia lo no nofo i nofoanga i tō te lea ilanto o lo no whatasi, mō le tausanga. Ua whautoina tangata ina ia vavisa ili fiso swani, pe a whai ua lato mai tauina ni fōlinga wa ai o le nei whamai po o aunga. Ai meise o ni popolenga ua iai i le ono a fia, mai le whamai o le manager koko. E lua tolu tausanga o se alii o le atu la i lumo le whamsinonga whaitu malo i Hamilton, e tali i mōlianga o le wha o manu atu ngā ini tangata se toa wha. I reporti o le nei mata upu na tula i mai le whai ungo le vai aso na se mwai atu nei. Ma na whaamtalaina na tatui e le ua mōlia i lātou wā a fia i se naifi se i tulou i Churchill Avenue i Mairoa i le pō le aso tō nai. E tō tasi sangata na whaanatinati o na vatu i le whale mai ta luai le tū ngā tele o manuanga o le isi tō lua e whai fo isi na o ngongo a fianga a o tō atasi e whaamawina na manua miti miti. Na longo ina leo i le nei mata upu po le lata le itu lai iwa i le po o le aso tō nai. Ma na whaamanino e sui la au nanga o leo to atasi se tangata na mawhai o na sola ese mai le no whanga na tū lai ai le nei whaalavlave e sa ili feso swani i tua oi. Ma o lea na tā uai e yeli tangata sa i te tono le fale na whaapaina le whana e whaamawina e le iai se tāsi nā awhia i le ala au malosi. Whamatale leo le te leo a fianga o le nei mata upu maratūlanga o le langona fefe o le toa tele o le tua oi i le mea ua tupu. Ua whautuaina fo i le iai pe o leo i le nei no whanga i le whaatuta iai o a lātou sa i le ilinga. I niso tala o manmalo nei ni te mai tai a onga se toa tolu mai le a onga o Columbia College i le whailonga maulunga mai le Otago Science Fair. Ina o lātou suesueina o vaenga o lo maua le suavai o le Water of Leith in Dunedin. O ia tamaita ia onga i le vasenga suma lua po le ia 12, le suafa ia Ava Wilson, Zoe Mackenzie, ma Emily Berry, na manmalo i le Best in Fair Award, mo le lato ngā luenga o whaingoina What Lies Beneath the Leith. No lato soesoina vaenga o lo whaalanga ina le suavai e au fiai ma ota po la pisi o unga o ta api i te tono le suavai po vaenga o ta o le microplastics. Na tāua e le whaatonu mo le whaamsino le whaalinga ia Dr. Stephen Sexton o whaamaonia mai nei i ia sa ililinga e le o mamā le suavai i le tūlanga i tatau o na iai. Na te tala le awanoi whanau o vasenga fituanga i atu i le vasenga suma tolu e fia awai i le nei whaalinga o taumawhainga whaasayanisi po le Science Fair. Whamawina e lua se lau 5 ngā luenga na whaalia mai a onga sifuma wha ma e tusa lea maritou se lau sifuma 5 tamaiti a onga na awai. E tusa ma le whaase fulu whailonga na tau aoina i vaenga se ese o suesuenga whaasayanisi a whanau a onga e amata mai i le autonomy se i o atu lava i le vaenga o le zoology. O le suesuenga nei whanau a onga o whailoa mai e le tau o le mata i tuuina o le whaalanga ino o suavai
ma le pui o ala vai tutonu o le taulanga. Mai talamun muli o le atal malo nei le St. Clair Beach i Dunedin i se tamirisanga o le World Surf League Qualifying Series po o le whaase'enga i ngalu i le masino mati o le tausanga fou. O le avea le tamirisanga po le Dunedin Pro ma se tasi o vaenga o le tauvanga o tau o le WSL Junior Pro Competition. Ma tu sama le lua se lau tangata whaase'e po surfers o lo whaamoemoe awai i le tauvanga mo le vai aso atua. Ta ua e le sui o le World Surf League ia Taiso Rati. O le manuia o le taumawhainga le World Surf League Championship tua na whaia i Raglan i le amatanga o le nei tausanga. E peina fisoswani tele lea i le whaamausali ai o tūlanga o Dunedin e talimalo o mo lea tauvanga. Ma o lea u whaamawina o le tamisanga po le Qualifying Series e tāua tele ono o se vaenga i sauwhanga atu wai mo ta amilusanga te tele a le lalolangi. O lo langolango ina lea whaamoemoe le Dunedin City Council ma o lo whaamoemoe pe tusa ma le family ona tā la le tupe ono maua mai i le nei tauvanga o le amawhai o le tului mai i le tamau ainga o le aitu malo. Nisi nao tātou report o mwhaina tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafonganga, whaaftai whaafong mai, tō whaasoifua. Rawa mai atuna e whafonga i seu totonga o tātou tala i vai whanua o le ringahenga o lea woli o lea sungafua le iaso se fulu mo le fitu o le ringa siro o kuso lua afe lusu mareono e pei o le tāperina e le fionga ia le unua i li aisha huncho le vahenga o telefo wala Radio Samoa ma lo nga nue ma nore fai o le whaiva ma tango fie i a winga o le tau le amatanga o le rifo i vai aso. O le venga mo le so e pe ora ua mai le official va i tau fa mai e langi le lei le tau e angi malu mai foi savili mai le tu i saute i le neia sunga fua. O le mawhanawhana e se fulu mo le lua tikiri bitai wa toi foi mai le malu ia 5 tikiri i le boana nei. O ia ilfa mo mo la ngoto le lai le fiafiana nei le toi sfulu tasi minute i le tu lai ono i le fiafi. O le vainga mo le aso antai au mo au ki lani o soane le lai le tātonu o le tu lai fitu. Mai whai mai e langi le lei le tau mo savili mai li tu i saute i sisifo. Wa tala whantua i loa lei le paia ma le mano le turu i Samoa wa malo le ngālu e malo le whai o le whaiva. Wa alu minute na mute ai nei le tu lai tonu wa taile mahata mai i lunga o le tātu wala leo le tasi o hono tesi ma le tasi whamo i Samoa. O winga o le tau fa mai o au o Savilia whiolono le manosi o le matau polu Savilia mai sasai o lo uwhiti ai pēr Samoa mai au mai au marai timu e a whiaina tano o inisio taimi. O le venga mo le somo Samoa au aua inisio taimi ma timu e ono iai inisio vaenga pe tai o le tala whiawhia e leo iai ni whauntuanga po ni laptainga molo tātou tano i Samoa. O le vainga molo motele i sala whai a wawa inisio taimi marai timu e ono iai inisio vaenga. E malenga ia tule i lea soa tai au mo Samoa whamai o le amatele ina le lei winga o le tau o le a iai. O le tulanga nai pioni e winga o le tau i le somale soa tai au e le ngata mo au kilani e whapefo i lo tātou wha sinamanga i Samoa. Tasilima i whatolu a mo. Radio Samoa.
Tolu Amo Radio Samoa Kasilima Ivokolu Amo Fifi fo I le ganga e wha talawan tula ni vahengo lea so I lau mai mo ma lau wha whunganga fo I Samoa. I le ne amatanga o le tātou mautanga I le ne fo I vai aso fau e pe o le tātou o lia le vai aso lon tolu o le ne masino au kuso lua whelu sulu ma le ono ma lo le whai o le whaiva ma lo le taua ta I tiutu mga alwenga e pe o le ngapa tia fo I lo taupa ia ma lo taumal I le amatanga o le ne vai aso fau e uina manulu ia le amatanga fo o le tai o na le la pe tai o le ua tātou muli mawina fo le ni vaengo le awu ia le sulu mātango fia mai o ave o le la e le ngata e wha mamango ia tātou tanga mea ia mawai ma le mawhanawhana ia mawai ma sina masele mai le manu lue pe ona whenga iei malo topa ia malo toma I le nafo I vai aso I pe ona tuana ia tu malo le ono sai ia malo fo I le taua tai e le I pang mai le talenga ia tite le so mai tau tele I mafuta ia ona o nisi utulanga le maalofia ai fa tinha tu le sungla wa ia te vai va before I le tua ia ngal balabana na tasha vai lua mole tu tua le tai au le programa le manu le tai au e pe ona momoli ai o I la ngal wenga ia e momoli fu le fana ia onga ia pe momoli fu o le fa talipasi ia po le fale o si a inga na wa leva na tinga ina I le manu o kai au marka singo le au limo oi ia talo sia na manuia le vai ngola vai aso I fuafuanga ma la masinga sa whenga iei malu tātu o tru e le ngata I tono New Zealand e whapefo I tunu e mamau e misi lawa tono o le tātu o tru I Samoa e pe ona iei le aso sa na se bavai atu le aso anafi e telefo ini fuafuanga sa whenga iei malu tātu o tru e le ngata I le vai ngola vai aso a o le asa tatala ai le mole me tau o le afo City Rail Link I lona no fuanga na ina I fefo e K Road io e utafa tonu lava o Pitt Street ia le na tala ina mole mai moa le tru I le stona ina se ma vai tunei mole mawina I le to te le utangata ia o le sa tu fo I faita tala manta ina ua fa tu muli ai le vai ngo le tolanga I le stona ina se ma vai tunei o ma dai e o le sulu le la e pe ona mole mawina ia e fo le le lanto ai le pisi o le stona I le fo I vaenga ia ona o le to tele le tunu le na nga I tu ye a wala vale moli mawina le o le talaina ia o le fo I no fuanga wala va ia fainga malanga alo tatu tro ulanga ia tu le rumada ia elanga tavo I le ia o le tele o ta longa sa fenga ia ma tu ile awina tu ia yo na yalo mafana I le fa ungo le yaso ia ma ta longa o le ta sanga le NPC fa before ia ma le NRL ia pole la kapili ki ia ma le malanga ta milo le peleki e pe ona malanga tu ai Africa sote le o lo fa nga solo But Talavantu ye wona pa ia le tua lo to swina le puvai lo la so se fata faita langa ma lo le tatalo ma lo le on sa pa nga basan ye le tatu wala le utamba ma tina ma tua e lo tu mele muli panga tono mota ma lava pe foi do fanga lo to sia ye lo o to so fu ma lo ina ta lo sia ya o lo to tele tanto o lo o manuia ia nei lo ila to o lo o afia le afo nga singa so le tino le rifo I vai tau fai masiaki ia ufuala ia pe le mo mia se skala vai va bop le malo silo no o a mai ga wengo le divine o le woli fa tai wo mo si na ma fa foi le o tanto le ia so ngofua ya ta lo si o le dai o ia tu dai ia tanto wala mo fa na ia onga o le difo ia so ngofua to itali mai ia ona tanto wanga ia tu le ni si o fa talanga foi ia I mea sa tu pule fai un ola ia so le ngata le au tala I ta longa ia wala le longa puili o lo topa ia malo tu ala Radio Samoa mai au kilani New Zealand ia malo tasi ono tesi malo tasi fa mo I Samoa Fauli mai o monga pea fa apua oniti munga Olo tole tutu sawa alayona le mawa o se unga Oi ele boy wana
opo e se ina dia oh mana o ai le loto ai vai lona ti no so ia tau ta eva ne yo pe ta te no fo ile mali o si yo ulo to awane I e toi ma salo fua e te tali tono pe ata so la ima uma le mutia malesa if I been no ya o elo si hawa mi ole anga malu maleta anga fau tu ya lo fa tu malo mama talule tu ina na so ia tau ta eva ne yo pe ta te no novo ile mali o si yo lo to awane e toi ma salo fua e te tali tono pe ate so la ima uma e te tali tono pe ate so la ima uma e te tali tono pe ate so la ima uma Samoa for Itua Le Masina e Baba Aya Iluga Mama Ano for Awila Limo Uma Faufonga Ao Telefa Angaloina Ola Upeleta Sima e Tutuila Le Lao Samoa E Pupula Mai e Atoa Tama ole ava e a asa ma o ene isa elo ba a ile angi ole lai ai fulile matani e la langi wa pe fuli ai talo ai o ele tama itai ma o ene imawa e tama ole ba o manga Su whakamani e nā le peni nao tia whau le dei fo I vaenga o le a woli a vivinga o le fianga o le uli le tūmalo si tuisa mau e pe ona e whakamai e le dei vaenga o le tātou tua e whiwhila nganga o le fua maua le tātou whilo inga le dei a woli bātungo fio le asunga fua ma le sunga le ni pule o le tautomala udanga le DJ Salva pe fo I le ti au marketing to ai ma le Pacific40.com le fionga ia le pepe tala lene o le fo I wa mafuto mai le rivaingo le awoli a walfa le ulo ino le la tutua ya ma le la tu o nang fo I va tala fa tuai le fionga le pepe ma no lo la tol e ma lo la tol taima lo le sui fo ma ia ma langima Whawhilea ia tu lau talenga whunga mua le nei taimi le uli. Ia, vai ane fo ile. Whawhonga tāpua ia paanga le tātu po kalami. Pena mai sani ai.
Ia I tonu au kilani ia mese foi le totele o lo mafuta mai lunga ro penga te whailangi ma lo le soifo manuia. Ia, tātou te tau whaiwha ma lo lava leo pepe fo I le whianga iei mga luenga tiutia ma whaiwalo filim. Ia, e lema whai on tu wai ala tātou tofi o le whantu ainga tausi. Ia, ma lo foi le malanga manuia li tai waweo a awari malo malanga atu I Australia. Ia, tanu mai lava I le po le aso tō nai. Ia, le alae tau whamasani atu foi le tau I nei Canberra. Ia, wa mantua I nei le lau mua o Australia. Ia, e kasi malulu o le vaenga le. Te le mapala me o mai mamao I tutonu le nei vaenga o Australia. Whai lato lau mua. Ia, alae tele isi mea mana nai o Australia. Ia, e whio lono le tau I nei. E malulu I peo tātou. Ia, ai, e tatanoa me ato tele o lato novo I nei. Ia, e te me snow e fo ia I nei Canberra pēo o fo ia ina malulu tele. Ia, le ala se I tawawai ia tupe te ua snow, me se taimilata mai se I ota toe vai tasi fo le mea snow. Ia, malo, o le tūlanga le dai peo ni iei. Ia, ua e fio antu mai tala au antu a le wala mai mātou. Ia, whaafutai wai toe saulo fo I pe toe fio mai lo fo I koe malulu I ngei sol. Ia, whaafutai o naua vai atu naua tau te atu malulu au tele na le whaingaruenga le se auri. Ia, wa matan whaingaruenga atu le whali. Ia, ono ulanga o malulu. Ia, ai, whaafutai o naua. Lono winga fia foi lata vai o naua maua le tau e. Toe tosoela na akuma. Anga i atu le malai a latu temu manai whaife au. Te leo malama po aile a oa ni tupe o tālonga la wuri ina. Ia, o le meta ua na, o le, uke karikongua le pepe o le au ke kele I le sunga le au ngai whaife au. Ia, e malo le ono sai o le meta ua na mutonu wa tumulabui a maruia whainga malanga foi. Ia, ua hanisi o wha moe pe ona malanga atuai pe tu ua mātou I nei New Zealand. Ia, e malanga atu I nei Australia foi I le rei a vaiasu. Ia, ua la wale tautu ina o tātou ainga, ia, mise foi. Ia, leo nanga le tātou company o le Digicel. Ia, o mialo whirangalo leo pepe. Ua, leo ala malama whai, ule rei masino o kuso o whanga solo I pēr. Ia, le tātou whaapitoa e pe ona iai le temine. Tātou se I o las whawelente nei a whonga muana o na mai anto lau wina I pokalame ma le sunga lewa. Ia, a e so tai mai lor tātou wina nei au kilani tamai tai a Lisa reu pena. Ia. Ia lewa le o ianen whanongo mai o le manu malo. Ia, lono wingal tupe sa lafo e Lisa I lona ainga sa moa a o tā pena le sa tama. A sa moa. Ia, len toi whamanuina I loi ila na voucher se lauta lai felan fatau back and save ia ma voucher se lauta lai tu lan ta vale le pp ia e loi fu lai to te la na ia tatu pa ngalo fa no longo tatu tau al radio samo ia ma la sila fie fu ia tatu fa pito ia de se tatu winna o se tali o top up na fatau fa lolo lima suta la top up malafo numero fitulu a fata si olu ono I Samoa. Ia le numero I Australia na whaungai e la for top up o fata si o lima I valua o no lua. Ia o le ala se temi fsota I ei tato o whengaluanga ni Australia. Ia e whao ofo I ei ia le lato vata se lautala e when lato fatau. Ia ma le vata se lautala e tue fo lato tāpali. Ia e whao au fo I le ala tato whapitoa nei vai aso e whai fo tato se I las forreili. Mantua taun tol sutala ngai lunga lau tapa pelaf e te anga vai ia pe tol sala New Zealand fo I anga lunga le se le ni taun na lafu I sa moile mai cash at Digicel ia mo le lo wa no le ai le tatu se ia mo la to lo so tai mai mo ni la to sim card se malanga I sa mo ia na lo ava no le sunga ti al tatu office I nai mangele ia em fa yona ngai fo ia ia ele fan faula tatu sim card au e New Zealand ono ni so ngal wenga lo patino le tatu company ia em fa ya na batulo sim card ai tau no lo sa mo tu ila telefon ia no fa ya le ona top up sa mo fa lo plan ia o ni so tatu tua mo ila to ro fia lo awala po pa angal tatu Digicel le fa la foto se le ni mai New Zealand ia ma Australia fo ia nga ele mai cash at Digicel ia o le click exa company ma te recommendinga ia a fa pe fo na tala is a agent ale ria ia pe online fo ia fe na le stala le ria
ia e tau foi ona ia lu ia lunga ma filfili mai cash digital ia ia la foi ia lo selen tele o tato company online pe ile Western Union foi MoneyGram na fai foi ona la fo fa ngala tu la foi tu pe nga mai cash digital ia ia tau no ule telefoni selen ia na nga ifo foi ia tato falolo sa mo ia mi se office digital tala ia tato seleni tua ia o nai vaenga na tato tua lo fanga solo nei teimenti digital la fonga mo le link malo fa tai lo no winga la le telenga ia tia feo lono le wa I le tanto ofisa le pepe o a mi tanto vai fo ie o le tamalingi le pe o le yai male o la vo ili siva a to ia te tia te mile nei to ai o va to le malo si o te tia na lo te tia le tato le tio io la wa o fai atu ia te tia ki tiona ia fai mai vala udia ia show so te tia fai dus es pasino le ino manga lau sasalapa o lau wesi malau tamaling le lo wa manuiai au na foi mo marta tua na ina tato official mot samo ia ile ftalenga tia ia ile ngata ia tato vai malo setin ia la fu fa fai fu matalo ma ulu ta tia ina il mot samo o yo no mo le tanto talo ma tau ma fai le o dangal digital li mangi ia ina tato tia ta tato tia li mangi le nai na wa na fai ona mo wai ia tato prepotaro na mal tato ma tato ulu ia mi se foi ia tato pai ia la foto vai atu fo lo foi la o to ngiala to kaspa na ia titia fai fa ta wala to o ka foi ia pro perlo no vinele tasiele le agency na fa foi mai titia ia o tele ana pa anga titia na ia ina tato tia ia em fai ona nga ia manula tulu mo se soson malo fa taia le pepe ia o te lo paula va nga le o ye le malo sul telenga ia titi ia ole a foi au nanga le tantu talo fa vacha ia la nga nai te lu malang fa tasia tumba le sungal tamite pule le pe ia ole tantu talo fa vacha ia na fatino online ia mo la to lo fi fai mo fi la to la foi no pe pa fata ia e fai fata o la to ainga ai Samoa na nga ia lunga tato pacific40.com filfili faloloa ia mo pole o nanga fo e te mana o la fo ile vat ia e na uma e tango screenshot le kopio la vat la fo le messenger nga ilo ainga pe email fo ia na nga ile le e faloloa o no u te vai le o matua fia tato tua le o le atua le pata o fala lili fa solo mai le fanga fa penga fo ile atu fala tai ia tu atu fo i o i fala lupo fa solo i fo ne yafu ia o sa foto pe ia ma i satu paitea ia o no na lo i falo lo ia matua i te le ale lo le o fa te ia atono vanga le o tau mama o telefone to sol pasianga i pia fonga mo ia la ngol finga na le langa nei ia le pepe o tanto le pisi finga luenga o si vaenga la i o la pisi fa ia la fo mai lo le ngu me la fa bo ala so si lai o ile feo lo le lanto fa nga i na le talo fa voucher New Zealand po Australia po vaenga le o Hawaii ma America ia o le tele atato New Zealand so to Australia ia fa pena fo ia America pe i tu langa fa ile fa so longo fa lo pito isilio na tele i fa ta termine e fa lo na le AJ na ila lo man ya e masalo la o ale pata to na fa ta una apena fa lo le moi ia li pata fe po yo sale au mo nei ya e to le ya fa lo tele nai e mal falo lo mia langi fo ya masalo le sala mua pe la trata fo ya ia pe lo mana to la to le pata e to titia va to su male la fo to e New Zealand ma Australia nga nga ya li pata no fo le fa la to fata ya pa le feedback fo la au mai o to asilia tu na lo le nga ia pia wa ile to te le se ngota o lo ya li pata
mapia wa tu loi mal pensinio la ta vale le te aloi e male malo taimi ato le te aloi ale fa ya fa awil fale ya pe o si dia tual la fo o le vato na lole la fo tu pe ai to ya wal taimi mal to ti e pi ia ua a la fonei maua le taimi nei lona uiga i tele faatali foi le seʻi sau le pasi o le vaamoe koe foi ai le fani ia mae ua le koe foi ma excuse ala ua lii lai kua famai ea o sakakokaga le sama sakakopusaga e fia mai ia kau faamagifi le mea gor kike pasi e fai le maumanga faamalomani ia ai o me sili lava ia o le ai au ngā mona tatou tangata ia na ia tatou tatua ia pau mea vanga muli lava funga mua ia na wa silfioro fanga solo lava fo ile poloketi ale atamam tene tua ia polisi sa mo ni la pau sia ino wa tatou potu science fo ia tol le sa la wilo ile amtango ni to sanga poloketi ia la umale vanga mo por phase 1 ia o le tatala e se ina leo vanga tua i umala vo potua o ngane ia mafa mautu uma ia le vaenga le tau on to fa fo ia masalo le phase 2 la na le la amate le vai fo ia o lo tasial awala lo fai le matu sai linga se le ni fonga mo so so ani ai ma fa tu pen nei poloketi ia si la fia la tele ono se la wa fer se le ni o lo tam fai sa ili ina ia fa ia ti le potu science ia to ma to ya vatu equipments fo ia o lo ia le matu le stala online o lo fai no venga ferna el bifo ilungon matu website www.scopa.nz ia fa tu mo i lava lo swafa mantau sanga na e amatai la ia e se lauta la New Zealand se le ni tu pe fa vai e mfai ona amatai la le stala ia ai to tele lava ni sinawa vai ata ilima se lau ia pe o vat fo ia la tu le stala ia lo tatala lava no ia fa yo mafuta mai nisio le su yo tamam tene to ai le kuriso samo ia o tato ngaluanga fai fata sinna mo nei tau sanga ai vantato tongi ma au mai ai o lo yele fa mo nga mal tato team lai fa ia ngaluanga e tono o te a ke topa po november ia o fa mai ia matua tu alo ia tu tamai tai pule mala o nga ia portu o mona ona fa uma ia ma o se tu langa fa yona to e ha o tawina il fa na ia warsa ni atu le il tau sanga fo ia pe o le talo atu nai su il tato scopa ia tu na ma auto po New Zealand po Australia fe la vole nei ke lo pelo e fa fon mai ai e ma fai ona so so anil tato poloketi ia pe ai nga ilunga tato website na www.scopa.nz e ma fai ona le stala matong ela le stala ia awale fa tu pe no le tato STEM project 2026 sa mo colt ia ma le tele a funga mo ba lo fa tai ma no sang no le vai ngola oli a le pepe ia tau nei ma wi tele ia le fenga ia fo ia ma le malanga tu dai Australia le ba tai fo i ma le tua a ia bisi fo ainga tatu to fsila fa ia i le la mua ia po le manulu winga o ka ko winga ngi fsila ia mu ia nga we o fa ki le ku ngala mua Australia li le after ia fonga mo o te va ia tua va vena o van maluru ne e si le to e watu peta tu maluru fatasi nai ai misina ia ai manu ia tele fa yo mtiu to le nei va yaso ta to e fa so fo ia pa fangia le to e te manu ia to fanga mlanga ai manu ia tele fa yo mtiu to nei yaso ia va pena ia o fa manu ia la singa la fanga ia fa so fo ia so le vionga ia le pepe tala le li pole le tau tumla udanga da ale dinchi sell o le ti au marketing ia fa before e ale tatu talo fa vacha e pe ona e fa funga ti ai le ding foi vaingo la woli malanga tui nai fe ai Canberra au Italia me fa yasi na balu woli o tatu na la mo Australia ai ia la ngolo mo New Zealand ni au kila ia ole ma le ia le sulu me ole la ia e malo nga lui va tala tula come le DJ Big K le ma jo mi le divango la woli malo mi kanga lui Arona Sila ma Global Express dai o Tara Nicole Wea mana fango fuala au fa wina tan yelu va pe foi Rick Joseph ma la High Point England and want to wailea ia ile lunga I Teresa in ma la inga mi wa mosa Anto ai mala kama foi ya vale o lai for
Alo li ka whao da tip top me. Mai nai whea Maguari. Ia ngai auskani. Ma lo la vali ile ma tobai. Le ding foi vai ngolea woli vai nei te wai tua e piki le whana wa onga. E le tekne tu wai lea onga le ding ya woli le wanto e luse fulu. Malafa biruta ntale o le July tol. Kia ora! If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours. Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale car city e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale. Ua e malie ato atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga i le car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Me e mawhau mo moi se ungan wenga wha leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mo sa wanoa inga wenga wha leo leo. Ele ngata i le tino, ai wha apea fo ili mawhau ma le poto maasani. O lo o iai whai a o ngā anga waa, lato te fisosoani lau whai ngā malanga. E iai wasenga o le hawhiafi, e whitauri le lei mau fuafuanga. E wha angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua a whelua ono. E tele a wanoa ese. Awa lai te tue whaatali. Tanga iane le msltraining.co.nz. Bevala au le ovalpse lau, lua wha toluvalu. Ovalpse lau, lua wha toluvalu. Your future starts here. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Shiva uanga oi
malia tulava piki mai le fana wa onga ile nei fo ia wa only mata ngo fie o la sunga fu nei da o toi fulu lima minuto lo tona tale o le tulai tolu tala tolu ona mo fu ile sfa ponga o tanto tala I vai fanua o le nei ia sunga fu e va tala van tu nei le o danga le MS I fia I Samoa sunga le pule ia male sunga vo ia Sam fui mono male la tu au nan Inai muli fanua so ia sa fioro take to ave sera mala ingale ma futo mai nai wai ni o mantai Wellington done o mai le tau ya to talo si o dai tau fiololo ia le manu lu fo I le ringo tau o le tuksanga o le utono mai ni sine o fa linga ma fa silanga fo ia wale long puiri ia lo topa ia malo man Ilisi fo fa moe la fa peo na fa toluina I le ia va yaso ma le rima sino o kuso e le ngata fo ilea o nisi o vai ngai auna e si la fia awane ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vau filifili e mo wai fa penga o Samoa I sifo tutuila ma manua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o le matafo I o le matai le whainga o fa le lave pe o fa I pui ponga ma liu leo si o singa o ainga pe sila fa inga o paolo o si fa lo alo fa la nginga o ka le sia e ma le tele o le ngana o fa lo longa e na o le fitu se fulu tana le tau na o le ofisa o le radio Samoa le tolu pa tolu ono hobo Avenue Manukau e maua tuai saulo minga morisi fa mtalanga wala mai Jamie Fenga wenga le tato ofisa I le lua ono lua antasi lima I tolu lua ono lua antasi lima I tolu pe tanga yane e lungo le penga tafa ilangi le shop radio Samoa.co.nz shop radio Samoa.co.nz te whaima yeitlau oka whaafitai Malaysia Janto fa silanga mai le team no excuse Zumba. Wa sau lava na manulu e tililo ma lilipea e no foi le fale. Se suma ia sanga fua uma e faila lu e le Zumba a le team no excuse e maua I le afu o le anta male ma o le tino. E faia le ia sanga fua uma I le East Tamaki Hall I le lua fa East Tamaki Road I Otara I le afo le ono I le fiafi. E faia foi le Stofi I le Tapuke Hall I Otara I le afo le ono I le fiafi. E le se tongi o neifa malo si tino tanto filo iai e nano fuanga e lua I le fiafi ana ni mala fiafi le Stofi. O le whaalinga mai le mawhtanga sa punawa I au kila ni dei. O te mua I au whanoffa mwhatala whantu I le paia maulunga o le mamanu te we e le tātou nu. So I le sunga I le whaatama o le tātou mawhtanga, le sunga le toi ina ia Joseph Fantu Pantea, ma le whaletua. Tamali ma whaila aunga. O sa o au ma tamaitai. O alo ma whanau ai te nani ni o mātou paulo ma ngafa mātou te manuai. Ma lole soi fu manuia ma le langi matafi. Pa taile alofa tuli lau le tua. Ia ua tātou fisila whaiai I le neia so fau I lona alofa. Ai le awa tele ma le wha aloana wha se sila antua I le paia o le tātou mawhtanga a sa punawa I le aio au ki lani nei e wha pea. O le a wha tonu wina I a le tātou wha moe moe e pei o na lau si la fia. E wha tonu ina le I le aso lusu maleiva o le masina le rio au kuso lona winga o le vaia so fau I lona so tonai I le nau whanga e pe o le sila fia le PIPC o ne hanga I le afol se fulu I le tai au e talo sanga tu foi malanganga mawa lano lava e mo mia no tātou awi uma o na ua vai se ngā foi tātou te le toi mafuta ma o lo I eri mata upu e marau ni ai so o tau whirangano ma o lo le awai mai o le a le a vea lea ma ala e toi tolo po ina ai le wha moe mole wha da tuan tufo ilia lau la fonga ma sina tai I wasa o tau fonga tau mawha I le aso ta talo pe le tua te tai manuia tu yeilo tau soifua e ma so ma tuola e tanto te felo iai lona lofa malona lei ma le fa lon lava se nia le fa silanga e le te fono o le sui te fono ma le laua fono le tanto mawhtanga e morisi fa mtalanga wala wane ala tanto numero lea o le olua lua lima lua tasi valu iva tonu valu olua lua lima lua tasi valu iva tonu valu mo nisi fa mtalanga fa tai
Ole a tau ia le fiso mo na lau, ma tau te le to e whalo ina le awhaloloa i pa ia whaalanu ngā tā Samoa. E lei se vave po se poto na te whao popo peto ese se iota, o pa ia lava ia mai le vavau o i le wha vavau. Ai ole asu i tonu le mātou le niu, ma vili tonu le ifia maina, i le aunga ma le wha ponga i o le nei wha se le launga tā ua. I le awa ma le wha aloalo talo o tuai ma valwalusia o la au, i suli ma feo i o le suafa seu manu, o le fitu tasi i lona foiala i whanga le misa sa pulu i sa le longa. Wa i se langona o au nei seu manu ana, seu manu sa le ilua. O le toi tangata matua, o le tātou wainga e tālu sanga i nailo tau manu. Tātou te whailoa i sa le longa i le lawa o ni neva seu manu au noa. I le aso se fulu ma le ono se te malu a filu ono, se i o tātou soa le pule ma wha soa ni o tau finagano, i ma tā upu onga onga ua tula i mai te tonu si o tātou ainga, e winga i nofo sa wha atino le suafa seu manu, i le masino iu lai lua a filu ono. Tali tonu e soli tu la fono lona wha atiroina, ua le tusa ai mai unga tustusia, o le tu la fono ma le wha masinonga ma malua Samoa. Tali tonu o le antai atu le tualo o tau soifua i le aso tātou te whailo iai. Whaiala nei wha sa longa ma le wha loan tele seinia e seu manu ana, seu manu sale lua masuli o le a inga poto poto. I le awa ma le whaalolo wa talo atu ai se whilo inga o le tātou a inga e fia whaatonu wina i le masina o se tema aso se fulu ma le ono o le nei tausanga o le nei whilo inga o le a whaia i le mautau sia le antau a Ioane alo ni neva se umanu whao umua pe le awa i sa pulu i sa le longa tali tonu o le a whaautangia mai le nei wha sa le longa ia molo tātou whaatasi umai le nei aso e pei o na whailo atu. So i fua mai e maruia o lo se nia le nei whaasalalonga e le sa o le ainga sa seu manu ana teni ia e pei o le iaile tātou whaalinga lena avantu mua. O le whaasilsilanga mo le afianga o sa papali. Whaasilsilanga i le awa ma le whaaloalo mo tama whanau uma le afianga o sa papali i o lo o lalama papa au i au ki lani mao te aronei. Pa ia lavalea wa le su le tapa au wha sina le sunga i le mani toa na wha longo iai Samoa. Pa ia lavalea wa uso li su toa o le sao na lua le malu i ngoa matua ia mango malua si ufanua ma upu ia te oe sa pali. E fia wha mara tuanto le tanto lotu wha marantu o le tai au fau. E whaia i le asunga fua so lusfun ma le whao au kuso lua a whelu ono i le manu le kale sia Manukau PIPC i le malaya le fantunga titi i le valu se fulu Wiley Road i Papa Toi Toi. Amatalia lea i le tulai wha i le fiafi. E whaamara tuantu i le tātou taulanga e peo na masini ai. Whaamara mole tau au mai i le pleita le ainga mo sa tātou wha malustino pe a mai a ia le sauninga. Alofangia le tua le wha moe moli o tielo tau soifua e maso mātou ola tātou feilo iai le manuia ma le wha lon tele o lo seinia e le teitei fono ma le laulaua fono le maftanga le fianga o sa papali i au kilani e ni usila nei. O le wha sisilanga mo alamatama whanau a le fianga o sale au mua i au kilani ni usila. E wha silsila atu i alamatama whanau uma le nei nu o sale au mua o lo alana papa au i so se tafo au kilani New Zealand. O le awhia le tātou whonatanga i le aso lusfu malua o kuso i le tuantusi o le valu Our Street i Otahuhu i apo le Otahuhu Rugby Football Club i le tulai se fululuanga i le tonu i le awauli e wha malamai vaenga e pei o le iai le tātou whonatanga mulimuli i le masina o me i le neitau sanga. Tali tonu i le alofa whaaso le tua, tai o ti yeilo tau sui fua maso mātou ne yola i le aso ua ta ua ilunga. Ka mole mana tua mai sau tai a wasi tātou whaasilinga malosi pe a mai a ia le tātou whonatanga. Ai morisi whaamtalanga whaaso te yane ia le sunga il whailau tusi i le numera o le olua o fantasi tolu tolu, tasi fitu tasi. Olua o fantasi tolu tolu, tasi fitu tasi whaamtai alo sinia,
le te fono male lau a fono a halo matama whana wa sale au mua au ki lani New Zealand. Whaatula atu Samoa I lau whaasausaunga ai whaasin tonu le nei whaasilsilanga tama whanau si mātou no o fusi saulo whanta I ano a maa paolo mangafa whaapea le au fuisisina a wale tala le lei le paia mamano le tātou no tau toantu I lau whautanga le matua o whinei talanga. O lea o taunu mai le tusi mai le tātou kālesia whakasai fusi saulo whanta I ano a maa, whaapea le au na le tua, ua mana o mi aila u so swani, le wha mai aina leo le tau o ngā ruenga, sa whianga iei ma le tātou kālesia, a whio mai su mai tātou whiloai a wāsau whinangalo, ma le nganga wha lono I leitu lai sfulutasi le tai au, o le astona nei a so luas fulumalelua au kuso, le tuantusi leo le tolu fitu lua, Massey Road I Mangele Sasai, ia po o le community center na I Mangere East I tua antu o le whaletusi po le library tā ualo whiringalo whaamole whaafso te mai le tātu numera lea mo nisi whaafsili o le olua tasi o lua whawha o fitu tolu o lua tasi o lua whawha o fitu tolu mo nisi whaamtalanga whaafutai. Ma le tātou whaalinga mulmuli le maafutanga le whioanga o tanu ngā manono. Tau ia wha mai neu tailo loto pa ia mau mamalu Samoa. A mata mai le tai sama le tui marua. Se ia pa ia le siupapa ia ngalenga na tau ilo ai ma lo tu lau. Ai maisa lau whainga aluenga tatofia le tua o lo wha no manu o wasa manui o Samoa tu lau. E wha pito au ngā whala nei wha salalaunga I ta mali I ma whaila au ngā o sio mātou no o tanu ngā manono pa ia wale fio alo sina a fio le foi whalo le ainga sa le valasi a fio le matua mausoli a la tai a toa ma le foi upolu ma malu I le whale tolu ma le vaina lepa ma upu I ante oe tui sa mau. E wala wantu I le amba ma le whaalo alo I lo tanto wafio anga o tanu ngā manono ia te ilanto uma o lo alalamba papa au I au ki lani ma New Zealand whaapea. O le awhaias fon tanga le tātou nu I le astona I nei a so lus fun malua o kuso I le tau le lima I le fiafi e tala nua I nai se matau putaua mai lo tātou nu ma le kālesia I Samoa. E whaia lea I le lua valu Richardson Road I New Windsor I au ki lani nei. E wala au tufo I le malosi o le tātou nu ma tūpulanga talavou ina I tala au mai. Monisi whaamtalanga, whaafso te yane le tātou numera lea o le olua o whātasi lua, fitu I valua valu wha. Olua o whātasi lua, fitu I valua valu wha. Ia alo whangia le tua pulipule tele te iantu lau tau soifua, ia maso mantu ola I le aso ua ato whaina. Whaamtai alo sainia, e silinga tusa whaanidiva ropati, ma tupu ola COC Grey. Ja, o nisi dau tātou wha silsilanga leo tonu mai le rifo I vaenga lea wauli a wala vai le longa puia li o lau pa ia ma lau tau malu fo I nisi o wha moe o lo o sauni o tiang I le whai unga ole nei fo I vayaso ia ma se malia tu I level vai o le wanti o le radio Samoa le rivaenga lea wauli I le toi tasi le minute o na tālea o le tula I tolu tātolu a wada atu ia tātou talai vei fru o le ria wauli. Ilo na taua fia le lao sambo le lanua wapela nua na abe ile lang iyo tapisa vali uani malu le taua fia ina uatua na ia tuolela taua ne souzi ete tiua ta fao aneia veliuliua ile solo Samaitai, Samalivali, Neile Langandasi, Sasalae Manongyo Nato, Lalangani, Manayale Pega Soloai,
Ma no le soifua whaatala whatu le amatanga le nei mai aso I se whapoponga o tala fōmu le Radio Samoa. Mo matu mai Amerika ma ko Ray Saute, mo fola mai le presidente o Amerika o Donald Trump, o le a whai titia whataita inga tau military e whaia alona aturu ma ko Ray Saute, ma wa whai rua fwoi le tūranga le rei o alaso o tanga ma le taitai o Korea I mātū o Kim Jong-un, a toai ma le rei ai o se rangolango o ko Ray Saute I le taua ma Iran. Whamai Trump I yana tustu singa I upenga ta whailangi, Pena riputia le CNN, e leo fia le mata upu lea wa lewa na Maria Amerika e awai whataita inga whai whatasi tau militeri ma ko Ray Saute mai le taungo fia le tūlanga e mātere lawa ina tere tupe tutongi ai e Amerika. Ta ufo e Trump sa ia tarusanga ya ko Ray Saute mo sanap soswani I le taua a Amerika ma Iran a meiseo le mata upu I mea tau niukiria a Iran pei taina tadiane ko Ray Saute le ai. Whairoi le ripoti le mawhana o le mawhatanga Trump ma Kim Jong-un taitai o Korea mātū. A wari ptia wa levo na upu ia Kim whataita inga ia Amerika ma Korea Saute mai re tau mate la leo le ai eise suinga I le vāo atunu e rua talu o na fola mai e le ri presidente lea suinga. I Ukraine ma Lucia, e si dia le valu se lau drones a Ukraine na tawhana I lalo e Lucia le lato waspa inga na whaia le pō na pō, Whaeroa e Rusia o se tasi leo so whainga tele a Ukraine I lo lato watunuu, ma ai titi mai peto ono ua mariri wai. Waripitia le CNN ua whai te tele wheta winga I tu e rua I le teminei, ta ua o Ukraine ua whao popo ana o spainga whaonga ai drones, mai anga I sao lava I o spainga le o ngā tatonunga le mua Lucia, e mā tele na taula I le o spaia o warehouses, po o whale teu o loa, a toa mano whanga ngau si ai o loa, whaapea mawaenga e Yeisu au. Wari ptia lau whaasara lau a Lucia, o le oso inga muri rea Ukraine ia Lucia, o se oso inga tele, ma ua taula I sao lava ia Moscow, ma no fuanga lo au ma waile to tele tangata mau mea o le atunu. Whairoi ripoti, o lo whaua pia fo I oso inga Lucia ia Ukraine nono winga, e le o mai loa fo I lava se taimi, po o se umi o lea taua, po o sona I ungalata mai. I Hawaii, e siria le se lau fale ua tafi e sea mai o latou whaavae I le motu tele bo le Big Island I Hawaii o no lea whamalosi o lala lo o a fiai. O whailoa e le kovana o Hawaii Josh Green I le BBC, siria le lua se lau wafe fale o lo o motu sia mai eile e le tisa I le teminei, e ui ua whaasolo ina vai na malosi o le wha, a lo I aipea I le tu I sautu le motu, ma lo o lamati aipea so I fua. O lo fautu ina fo I lo longa whaafosei, ma o ana nafi na matua I maralo si ei matangi. Lo tu mau pere rapta ingo le whamo motu umai valu o Hawaii, a o le tu e whawhitai aile to tele, o le ai o se soifua e mau, pea a fia I whale na whale angaina. Pea mara se lau valu se fulu sui, o le National Guard, na ave ane e pesosoani le wala au mō pesosoani whaapawave. E tolu whare mai wari ptio lo o motu si aile ele tise, lo o whaonga ai a fi wha leo, a e sa tapunia le tu maumala wa lele te tele I hilo makona, ma o tue te tala I le teminei. Whairua le kovana e se lau iwa sepuru whai ngā malanga na wha leo ngaina, I le temina a fi aile atunu I le wha, ma iei vaenga ua motu si ai fo I mara sapala I le sua vai. O le whao I Niki, I le awhewhisarau I walua, o le wha malosi muri lea na fi ai Hawaii, sa wha mawina le vaenga whalo na malosi, maari li waitanga te to ono, ma le tolu piriona o le tau o mea wha lea ngaina. I New Zealand, sa unora pana mea le tunu o Christopher Luxon, o lo malosi lo na whaatuatuanga o lo iei pere langolango le whaipule ma le minister fo o Erica Stanford, I lana teita inga. O lo whairoi ripote le Radio New Zealand le tu mau le langolango Stanford ia Luxon, ma na tere ilu ina fo I le tofi taitai. Ta ua le ripote le minister puipuinga Chris Pink, le fōringa ua moina le mamafa le mata upule nei, e au fiere lu ina le tofi taitai le lato pati, wa ripotia le ave ese nei o na tofinga wha minister au le ianga ese. O le whaatara noanga le pāremia le Morning Report I le so, o ia tā ua ia le o Yeiso na masalonga I le langolango Stanford, mai na te inua lava le tūmau pēo le langolango mo ia. Ta ua le pāremia o Chris Pink, le asanga lue mo ia lava na ia whaoso ai le kū le ua le manuia. Whaero fo I Luxon, o le vaesta ruai sa tere lu I tau peitai, ua mai a soala upule le mata upu. Sa ia mata I tuina fo I mata upu whapea I whainga māloa Australia ma le UK, ma olona tauwhi, a whai I eisa tasi na wang whaupai a whaeroa se mata upu e le fiai I le taita inga, e au lava ona soala upule e ona sui uma.
Talmulmuli mai tonga, wa whatau nura whiriwhiri o Minsta Fou e to toro le whainga malo tonga, ina wa whaamaunia le vasta ruai le whaamalo lo seise o Minsta e to lua sa iai o na awhianga i whainga whato sina o le palota le Bribery. O le isi Minsta Fou wa iai o te vita puloka mai tonga tapu, so i tūranga i a se misi sika mai tonga tapu foi. O le isi Minsta Fou o Vika si moki lave maau, wa soi tūranga i a lata tangi mana, le wa whaamaunia morianga o whainga whato sina le palota talua i le tunu. Wa iei manisi petuna inga ua whaia wa whapopoi ma le portfolio, mo le sa avea ma pare mia mua le tunu, hu a kawa mei liku si o si sovaleni, le ua tu iei ma le matanga rengo tūlisi. O Dr. Siale Aka Wola ua avea ma Minsta Fou o le soifua maloloina. O le whaavai o le malotonga e whaatangai le paramia e tōwhia le o atu le whao Minsta o le Kapeneta mai whafo atu o le paramene. Whairoa le paramia o Lord Whakawhanua o le tōtolu fōura le ua whiriwhiria o le whaatau tō i le asorua o le vaesa nei. Tara nara Radio Samoa le amatanga o le nei vai aso. Ole dawa whaafunga le tunu so tōtunga nau tātou talami tunu o le Pasifika ma le lalolangi le di fo i vaenga o leso e pe ora funga tātou tāperina lea e le whaletua ia Miriama la toa pobare. Ole to mo le awina tu i le tulai fa i le a fia fidei e mo le tibiri o le wa fitu minuto te ne le tulai tolu pa tano fa tu i loi matua le nanga ia tu e piki le whana wa onga e mi se ina i alo mo whana ule wa tu wa onga o le rei a sunga fua tala puta maiti o a mai au tu ea mai le onga i le rei fo i aso sa e a onga e po le fo i sa e ngofo le rei koufa le a le lei a ua e alu tono le ta vale fa mau le lei lo fuspa ma tau le fale sui le ofua onga e ama sa uni voi lele fai sa mea ai fai sina o koma so so ani fa vela to e ngol tonda i mai ana nafi e ona e to e tango i le fa uma le iau mea onga ma vai la pisi po nani po o a tai au ja, le lei o le vaingani le tātou tala o le tau mo le angi atu le poana ni ma le so an tai au mo au ki lani ma sa mo au i mai le official le va ai tau o le teimi dei famele official le va ai tau i au ki lani o lo langi le lei le tau o le mawhanawhana o le ea e se fulu ma le lua tikeri o le manulu i le poana ni e 5 tikeri o ka okai o lo angi malu mai fu so vile ni vai ngola woli mai le tui sute o le angoto le lai le toi sfulta simdu te le tulai ono i le fiafiana nei o le vai ngola so anta mo au kilani o so ane le lai le tanto no le tulai fitu i le tai au ko mai e langi le lei le tau mo so vile mai le tu i sute i sisifo Joe fa tano fa tu ile sa mo ile rivango le fia fimano le ngalo malo le fia le fia o la wa vanu mala fa bidu tu te ile July 5 sa mo winga le tau o Sevilla fe lo malo si le mata polo Sevilla mai sa e lo ufiti ai sa mo mai a mai amra i timo e fia ile tu inisio time o le vainga i tu moa e a wo inisio time ma timo e ono ya inisio vainga o le tala fia le o ya ni la inga e mari funtuanga mo sa mo ma le vainga mo tu tele sa la fai le dia sunga fua i sa mo o mai a wo inisio time ma timo e ono ya inisio vainga o le vainga mo la so antai mo sa mo le ama tele ina le lei winga o le tau o le a yai o le tulanga na pio ni e winga o le tau i le somala so antai mo au kilani ma sa moa o le temi le wanti yele radio sa mo le wa iva medute o te ni July 12 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Sauia e show, ile siva gogo. Ole mau e lava lena, ole au talavo. Fai mai lava lato e mana o ile show. Saulo ala ia, e matu ai so. Siva siva ile manaia. Alo ia o fai va o mali e mai le musica. Si o tino e va vai, e se le mata in no
Milo milo lo tino masi ove pe sisi Alui lalo e alui luga e alui lalo pe se matavili Feliu liu ai solo pe se alu ole maligi Siva mai siva ile manaya Alo io fai va o mali e mai le musica Si o tino e vai e se le mata inna Io tano non ne ha Uale ole lea Se lo fomi, be si vale uosi E la ala a fa sipa solo pe e fai ma oli Fusi ma ola o paga e fa a fesa gai fogi Olia ole au kuoli Wa pe oni temoni Se mai loa Ila usi va Samoa Oli fa atau salamaya mai sau noa Ila utaga no me alo sei fai malawi toa Lau mata ata ua toa Siva mai siva ile manaya Alo io fai va o mali e mai le musica Si o tino e vai e se le mata inna Io tango no mea uale ole lea Te lua oi ai. Mateo e avele suenga tau fale a maa aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le maa le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā maa. Wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga o na la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se i atoa lau fito 5 tau sanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. E whai ngō whielo o langa, pe a le leilau wha aperitania. O tala ina nei awanoa e tele talai i le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia wasenga i le aso lua fito Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua 55, ono fitu whātasi, lua 55, ono fitu whātasi, Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. O fia awhistau tama i whaamomoli Samoa ai omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nanga i la foina whaamomoli le waalele. Air Freight. Vili mai alven i le AR Customs and Freight, i le o luatasi, tasi valulua, lima tasi fituiva. O luatasi, tasi valulua, lima tasi fituiva. Mo nisi whaamtalanga, mai inga. Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy Lenei. Whaafafonga, ma mai mo mai bea i le Radio Samoa. Yeehaw! O di sina o tātou whaasalonga whaapisinisi le ni vahengo lea woli nau se 15 minuto mche nele Julai tonu tau whaatala whantua i mātua ma le whana wa onga leo tu wa onga o le nau sauni e anga i atu i aingolo whaamuli mai. E a whaio mo mi ese e au nanga e wha lele i ailo sa su i pa o lau ta vale whai eile full service. Ia mai pa ua i fwere kaura kako funkis. Au i te pole lau whaatasi mai e la sunga ia Victor o le tautomara unanga a le Tire World and Auto Limited i ona lana e lua i o tara i le neifo i vegas. Fauwa tala whantua i Victor, malo ngā lui malo whamalos.
Ia, se po mo ma le rangi malo sunga fonga mo, tu po sen tula le uli, ma se pela ta penga mau sa mo mo ta malau, pela we ma fita mai le kula le uli, ia dunga fo la ta vale, po tono fo la fate fare tega be. Ia, ma ro la vata ke so, ma rasbullah ni yo tuman. Io e sole makua au le nei mai fafoi le vainga o le a wau. Ia e paule me le fa mai e ma fana nei leu. Ale makua ma lulu o nan. Ia fa te yo tu na te mi le vanka moeri Victor. Ia sa lik o ma ko mo e se me rigo. Ve foi nyau mia o nga ke manga va ku foi ngi. Ja, maar lo ga lo maar lo le fe va o tanto o ye mai le diva solo don o le masino kuso ile lo famlanga le o le tua. Ja, ma ya tanto fa to Victor. Wala você fa ma venga mo le tanto. Tu va mo. Ya, pero fongo mo no ma to tele matua competition, o le ngalo se sa mo ya. De ono senere se ta tiro ka ba de ma se pamu iba tasi lo ta la ba bal. A potiso lo ta la de ma sene, scanner Apple Car Tech se polo e poi. Todo patato fallo lo mata o rota abadi mato awani garo mato sei na rota avali to safa matano mato no fe mato sei ya tana la vai da so tai kasi safa man malo so ya lila olo famarina matato gata rota avali i mato fali sinia so mai na mo telefoni e mato IT na uma fe no kako te ya andei de sky i ngalo telefoni e sumela mai de kako compensini. Então, mas o parceria na Sônia e o Cassino Matolo está maquiado de Matolo Service e a pouco mais não gasta olha o Chassis Service e a defina tanto tá vale se moldunga lava a mota toyut tanto fobili do início moldunga olilif por paro mo Matolo mo está vale lava mo Matolo por paz se pen lava a papel na que a voia que sai na nga fatino ya mato nga ta folia ta snoko ru fax mo to interview ta to langari ya sa vale tenga filo de afifo nga ta folia mato long screen mato scanner mo sta vale la fa te uso men mori mo la transport yo processo mori la me fa in line mo si mori e mato scanner che ne fale to no ta vale mato fax so se sai la me mato mo ta fili che fa ya mato nga ta folia mato ta vale pelo que piden aí mato fata vale mostra vale fon o que mato tá vale tuai to in of sat tuai mas so tá vale fon SUV minivan tato sponka Nissan Skyline Subaru MPS esse tá vale menu e não sei se piden aí mato fata vale tato a four-wheel uma modify uma lisi ka maurunga no lisi maurunga ava pe to mga ka vale ko lisi nga makusuinga ile lisi ka maurunga lo sa ne fata winda o le pali lift mata folea o le pupas pouco pa umangsa mo te ia ia fa pe ke o mali e ko nga vim ne de solo vo eti ke sa info le tato fale vim ia sumai ia te ora me foi maso numero telefoni o le o iba ro fico fa to lualo o mo te so sani ia o le mato farpa ni la o tawa tu si tasi fixe solo peito o ta o fo pa tu vai que Mac vos está vale se lang se design boy mato la dos uta la dunga mato finance consum a fa peto do motino ia ko nga fiski me adu ia lokta vale so la vo oi bakamaka e nga uso sa mo se son mo en langa te si fa fitawi ana dos uta la dunga mato finance consum ia nga to fo ia o kako pa a se ko nga pa lo mo ma ko ka balai ki to ka bala po a sio po fa furi mato alignment ma foi ma ko makta za mo ta pa fo wili kama le la po ya balai e fe lo feeling a to kasi to lua to lua ni to ni ma to fi to mo ma to se pena va ava pena si so in pa o fo wili sa mo se to le ma to pa no ma sa le o se pole si mai to fa pa fasil mo lo mi tanga na se foi e se sa mo se sa mo na kulanga ya vidi me ma to ile ma to no ma o iba kasi to processo sai po mi formato face to face ya leli mai mato ya i kako farpa pasta folele sato fanti o pero pongo mo no Maru i tele la singa mga luengo tolo de ya so fu le sunga ya Victor wa vela voia ma fonga tamu moli down le tutua mala odanga ale Tire World and Auto Limited yona la lua e dai o Tara o le jamile wa lus fulu midu te te nele tulai tolu toi fa ta fa toi ma tu ma fa na wa onga le tu wa onga le ya wa oli tomaiti
fa maule lo o tau fu si pa tau no le fale a vea mea o ngai fai tau no le fale a uri kia i e keri o le ka vani va i lau lunchbox ba e fa peda el malau lunch ia vitunu yo le sinke fufulu ai le fa pe vo lelo kia ia inga o ku kai au ku wainga e ala ia ka fufulu aku ai alu lo marka vale ali tamait ia le le tanto we muri o tau le fale This is 684 originated. J-Zone. Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, papá pasa lue, mamá pasa lue, Pepe pasa lue, mami pasa lue. Fai mai e me ia ku I ai mi ngoi mai I o le se ku sole mai o le se aso le suo fai ngo siva, fai asi masau ai le lilia. Se ele mapeva ai fai mai ele ila sale ku siva se e afu mafulu siva se ia le fale ke kango aku I lo kango fu fai lau lue yo se lima mafola le au siu lue se e kapa aku le I ofi wale kwe mu e sale sila kalingi nga e kinga nga ia e mimika polisi mafa mama fa susuru kwe fa I ila a fai wakangu kwe eli mai irunga e kwe fufulu se sai maloka mau ngei me angi wa kwe mamulu se lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga Ase lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Papa pasa lue, mama pasa lue Pepe pasa lue, mami pasa lue Baby balo lue mami ngawe au le lei Ke leo fui I le kalapu sunga aua le te ei Sawe lue mai I Mai kei woso le kamama ave le kengi le skula ki Seki ale lue mai le mea Oka lo uulu peka wawi ngava lea Chiki on the floor e a wao le vavea Lango kenge mai le moku sole oka se la bea Lue mai lau kingo ma e lalo ya Ku mai lau lima se yau kango akwe milo ma Wangau le happy lau ke pa a seki ya A fai wa opa ya I'm sorry sunga lue ma Lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga A se lue fai lau lue sunga sale ma Lue fai lau lue sole oile nga Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Papa pasa lue, mama pasa lue Pepe pasa lue, mami pasa lue Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Se fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue, fai lau lue Papa pasa lue, mama pasa lue Pepe pasa lue, mami pasa lue Lue fai lau lue, sunga sale ma Lue fai lau lue, sole oile nga Ase lue fai lau lue, sunga sale ma Lue fai lau lue, sole oile nga It's a tower of
Si Fugamalina, Wino, Letting Vangola, Woli Man, DJ 651. Elegant Leonisio Tanto Fafif Young, Sui Fefiloye, Taito Moe, Letting Vangola, Woli, Elegant Molina, or Nayalmofana, we eyeing all of family. My effort before Ele Tofa, my Naleonga, Wenga Amata, Letting for Ivaya, so Fovia, but a man for Vowina, Polala, Cook of Fingata, Letting Yafiola, some of Walla, Tanto War to Foya. Le leva Jonathan Tuaya Tiresa in the Malaanga Mafutomila Divangola, Woolly Elegant Leo Filo Ava, Favale to Loma Tusi, Lema Futomida, if you're on Levi, Sally More. Malo, Ile, Malo Sima, Taile, Fantasy May for the Divangola, so to a far Wally Radio Samo, Tassili May for Tolu Mo. See, to one again to chat long all the fame all of the so the same but via to make. Yoi, Yaranga, Talongo Mua, the Chapman Sanga, the NPC, Leana Matua, Ifayai, Yalamikia counties, Manuka, well, Tasman Mako, Ayola Longa Tasman, Lima Sefulu, counties, Manuka, Etolu Sefulu, Maleliba. On Fa Solo, Tuaila, Ilea, Ileta, Longa, Ile Valea. Yoi. Yakaniari o le uka wanu le akwari si akakoari. Ioi, awe ke vaveri kama. Ale fiafiola Australian St. Van today len makua ilami fa mo ai ia Northland. Ia Taranaki. Ioi. Fa Northland Taranaki le tau ai Northland e fa se fulu malelua. Alla talonga le stona il va Canterbury Bay of Plenty. Canterbury tolu se fulu male tolu. Bay of Plenty e lua se fulu male vanu. Talonga fi nau le stona il va au Kilani ma Hawke's Bay. Alla iunga le talonga au Kilani tolu se fulu male tassi Hawke's Bay e fa se fulu male fa. Tasio ta alonga manta ina malafina le vale o manu atu ma o tago manu atu e luas fulu malafitu o tago e luas e fulu maleiva o tatu ta longa lana e pe ona sayai e le fai ungola vea sona se mavaya tunei o le tabu sanga o le NPC o saudi mai fo inisio ta longa i le ia vayaso i se ilakalaka ku yai ona tatu wanga i tu fo ile ia e fa matalatu le tulanga ia talonga il fai un olve today. Le stofio le version St. Van today na malolo le Panthers il aumalo si le Roosters se fulu malua o le tulanga mo e le fa tulanga no au le team le day le NRL o le Panthers e ono ala tu ai se e foi le talonga ile aso for railing wa uma le fai tau manu malo le si ego o le mele o iai o fai tau le meja o le fai ina soso o lava o le Dolphins e lua se fulu ma le lua si Eagles e le i tau ai le aso for rating o no on tu leo tanto le talonga i le vale o Bulldogs ma le la piki e se le musa i le la piki so le Bulldogs Bulldogs e ono la piki lua se fulu ma le lua talonga finau i le vale o le Sharks ma le Raiders da manualo ai le Raiders i ai lusu ma le fa i le lua se fulu ale Sharks i le talonga ma taina le vale Cowboys ma le Eels e uina pasasa i lalo le papa tua o le li o Mitchell Moses i whainga le ali o tau malolo pitai na manu malo le Eels i ai e tolu se fulu ma le lua i le tolu se fulu ale Cowboy o le talonga o tele fia talanoa ai e ta ua tupea ai o le talonga
ala ta'alonga i le vale o le Warriors mo le Broncos. Ia Warriors e fa se fulu o le Broncos e ono ala tu ai. Lua tangata manunu ai le ta'alonga lea manu ai le li o Reese Walsh o le Broncos e ma o le fulpiki voleda le Kangaroos a Australia li pula lang le o lo lumana i nei le fai ngol le tau sanga e fa pefo ila ia le numero fitu le li i o Luke Metcalf o le awa le Warriors le i le vantu nei le vana toi malu si Michigan ia o le fu toi fa manu alia i lona Ham Street ia le mailo i po le ale umi o le amalo loi fo ia le fo ia li ai o le fa tolu wailea o na fa mulu olia i tau sanga so o lava manu ai le lua felus fumalefa manu ai le lua felus fumalima koe mangu a fo i ngi kausa so le kalo faeli ya Metcalf talonga la sana sei mbavai antu pole so nafi na manualo ai le Knights i le Titans tolus fumaleo le Knights i le lus fumaleo no ale Titans male jalonga fi nau le valo West Tigers male Dragons manu malo ai ia le Dragons i ai lua lus fulu male fa le Dragons i le lus fulu male lua ale West Tigers o le au le na pai o le au ale Melbourne Storm ia o nisilana o tātou au ia po jalonga le na fa tonu wina lea ile fai ungola vea sona se ima vai today a wala vale long puiri o lo topa ia malo o to manfo i ta longa o lo to tele o tangata o lo fia ia o lo vea sona yo le fo i sauni tele o pele ki New Zealand ia e sia na ta longa fo i faia manisio au kala i tonu Afrika sote ia ai le pingi fa le ia male au lea ale fo ia le Springboks Peo le sauni o tiele va vea le sa. Ia. Ile malangata milona le olpere ki le o fanga sol terminei Afrika i sauti. O le fo i wavala au mai ai tonu o le squad le olpere ki le li o Noah Hopton. Le afa le Crusaders ma Canterbury. Ia mai o ia le ua malangatu nei tonu. Ona o lo o iai se papolenga. Ile manuanga o le li i halfback ia Cam Roigard. Ia ai le ganta foi leo le famnu ali o le li o quarters Ratima i lona tuli. Ia o le tala le pe o le famnu ia mai lea e se so upu ale o lo pele ki New Zealand. E le ganta foi lea o le vo o toi tali mai i fanua. Ia se tasi o prop o le o pele ki le li o Ollie Norris. Ia ona o se manu anga foi i lona tuli. O le taimine. Ia o lo fatal talipo ai foi le se sui fo. O le a malangantu le Afrika i sonte a wale fa anto ina lea. O le au malanga na le ulpereki e toa fa se fulu ma le fa e pei ona iai i le taimine. Ia o ila toula ia o le fai mai le tala o leua toi tali mai tutono New Zealand. O le li o George Bell, o le li o Billy Proctor, o le alo Samoa le li o Caleb Clark. Ia fa pe foi. Ia ma le li o Norris, lea o lo ua sui atu iai. Ia le li o Bradley Slater, o le li o Richie Mounga, ia ma le kamalo le o Hopton. Ia ai si fatali po ai li si prop. Le o le a vala ulia. E le o le pele kianga i antu Afrika i sauti. E join atu wai le lato squad o lo iai i le taimidei. Oni sinau tātou tala i tā longa mo e le rivaenga o le a wuli. Wala walau no fosila. Fia va tala vantu e ia malaki sa nil. Ewa before ia la kwa maleo pasa, malo le eva. Au taile mam to mai le ni fo i vaenga o le tātou tautua. Alau Radio Samoa tasi lima i va tonu a mo. O le wanto e sfulu lima minuto ni tale o le tulai fa tale fa. Suil de foe le sunga ia le a tau savema le polo kalame le ganga i fo faiva. E pa mai a tātou tala me le Pasifika ma le lano langa. Tāpira ina e le whantua ia Miriama lalo tō pomari. Le sa e wha fonga ia i le tulai tolu toi au midatu. I le tulai fa i le a fia fidei. Safia
Lido Bar. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you ever feel like it does no good to be good? And the saying seems true. No good deed goes unpunished. You work hard, you're honest, kind, and generous, yet you don't get the success you feel you've earned. Then you see others who cheat, lie, break the law, and hurt people, and they just get richer. Good people suffer, and bad people succeed. And you start to wonder, why even try to do the right thing? Maybe nice guys really do finish last. We even see it in the news. A mother cries because the man who killed her daughter is freed after only a short time in prison. An innocent child is killed by a terrorist bomb. And his family asks, why him? What did he do to deserve this? A widow weeps as she sits by her dead husband's grave, not understanding why that drunk driver lived and her husband was killed. We just don't understand why God doesn't make things right now. We feel like a delay of justice is no justice. But we forget one important thing. If God treated us all justly and gave us what we really deserve, then all of us would be judged and punished, because none of us is perfect. We've all done wrong, unfair things to others. We've all cheated a little, lied a little, and hurt others a little. A wise teacher was asked why bad things happen to good people, and he answered, I haven't met any truly good people yet, so I don't know. In one way or another, we've all failed to live the way we know we should. You see, this is why God became a human being, to pay the death penalty for all our wrongs and unfair things we've done to others. God himself was treated more unfairly than anyone in history, just so you and I could be forgiven and receive his gift of perfect goodness that we need. Actually, we don't need God to be fair. We need him to be more than fair. We think we need justice, but what we really need is mercy. And what's so amazing is God freely gives us his mercy and new life that we don't deserve. So won't you ask Jesus to forgive you for the unfair, wrong things you've done to him and others? Then you can enjoy his peace of mind and freedom from guilt. Ask him to take charge of your heart and life so you can start living his way. It's with his love and power you can handle the problems and unfair things in life that you face. Just think a minute. Amor
Vaulona lo fai le leo vai ya so Jamie ai ke mi sa si ka ko pa. Tulunga Trina le program le think a minute mo ma tanto le vai ngole fiafi ole so fu le dia so fu mo fitu le ma sino kuso lua fe lus fu mo le ono tulunga tu ma tu mo le dia so fu ole singana ole tu mali ile tanto ma tanga puntual tu tai le mi sa si lana va ai tanto tu le fo le tua tanto tu filo i lungo pe mo ngalo le le so anta lo na lo fa malona ngale nei to pena mai le sa le fianga ia polo sunga yali a tau sa vema polo kalamba nganga I fo faiva le mai a yo tanto tala I vai a tala mai le Pasifika manela lo langi le fidei le July fa mrutelina la singon to toy e ma fainga mano longa le poa na ni ma tu au fala au sei fua le peli sulla mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia o basa vali le pasina se Yesu solo ia samo lo uatulu se I fai mafia fiana ie mama atene matama olo si vai ma prepese matata la tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele no imama pei Taulanga o sabone ai mana tua pea o polu ole ngole o su o moto ele ma fai hanga o nangalo le tape mali o vai singano lo no ai tine matama yunga lona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia samo lo uatulu se I vai mafia fianga ie mama atene matama olo si vai ma prepese matata la